Ha kesngi ke bakhadu jong ke public hearing ni jing ai jing mut ke belalong minta kesngi ke santarik urisau na kikin hun bapher bakin thup ki seng san perthei ni ki riu shimen ki belawan mi hakmat jong ke expert committee ke bela thung da ke sarkar jila ke bela khli de unong bishar bela shong thaj u marchand card ban pej benya ya ki jing ai jing mut na kikin hun bapher habadei bat ke jing pen kala ya ke reservation policy ni ke baha thungkam thungjam hapo ke jila habayo ban yakren bat ki noyalam jang ki sengsan perthei bapher bat ki riu shimet ki balawan mi shakmat jong kate ga committee kilapin paw laki jong ki nia don ru balaong habayedei bat ke jingkela ya ke reservation policy dei ban pin shong nongrim kat kum ke jingbon pajba henre don ru ki balaong ba dei bet ban ai markat ju bat kanya kelum lang baro Karu kasi jantia bari itu di balong hok po ka state Meghalaya bati pong lapan pau ba kumbalai lak tam di population garu bat kumbas sanap duna ka population kasi timar kada kamsong nia ban pendek ni ke 90% tibat ka census trong 2001 ru ada ban pau ba ka general population Jami PST kalong arkulai lak khat praja praspa arkuat tiba hang niru lapan pau ba kumba kalong baki garu kidon kumba rangi khailang nani ka population kalong lai punyo 0.7% aba khasi jantia kala 0.1% tempat kadau kadon ka justification kasongnya ya ka bangin dawa Madai wanra no kijingkala lesi kijingkala ko galong ponna wanani garu kipalo garu laipo bat laki khasi jantia kaman sanpo kata di koi bat ka ba ka bang ajumut galong khamtam bangila man ai ka open category yaki ngamut yaki ki tribes da bangi ai no 86% kalong kat kum ka general census jong ka arja kharwai ti kani kalong ba na plek jo kini ki balong traditional kasi garu jantia hapo jelam khalia bakin aino 4% open khamtam yakitu ki ba long merit bakin la banio pat ko nomor kei ka bang penpa bangam shimla 1 ya ka ban face before the expert committee banong bangayeng nakabanta banong silyang tangia ki kasi jantia gani yakawi ka community dengan lapan pausai bagani gejolong concern kadai nakabanta ka state nomor sanpu atri kisna mari melaya kum ka state ngadu ngayo jong jala ngimi i bak jala jungi kan kio ndeka ya arsut jadi lor tanongrim kata di ka point ko baningkong kabar ngalapan kenmau bang lawan ra du ya kami khalia selection of candidates for state quota seat to the higher academic courses bill 2023 kani runga wara yang ni ka bill balai namar ba ki penpau baka 16.4 kadai ka bangitip lu barkhoi baka ni ba extract lam baka article 16.4 na ka banta ka job ba na krenshai bai ya kani ka resolution abla adopt atau ko por lembang ni 16.4 ka bakren di fix specifically ka tang ya ka kam kren ni academic ti kumno ka state Meghalaya ka linglang pat ya kani ka academic buat ka job daga 16.4 yung ba kandai khatsan san mo article khatsan san dinrei kani rong layang dari kila karo ka provision jongka state lema constitution la ai ka provision ya ka state bakana ban creates bakana ban thau ti policy ni ki an henry ki khamora pat kum kabil ki khamora pat kum ka ai ki kham legislate apoka house bila shu adopt ngam tip hanu ko dor ki adopt daga ba linglang pat ke academic tibar kani ngada bong bakam dei ka policy kani ga dei ka conspiracy ka bolong persya ya ka wei pat ka jabri ti barang ni rung layang hata ka nongrim manong ba ngadong kam ban ai 86% karkum ka general census jong 2011 ti kata di ka ba ka point ka balai ka point kalong ba ka roster post lekat kum ka original ngamo ka principal resolution mo pass ka 12 January 1922 ngamong bakade ka principal ringangong bakade ka original
resolution tang ka balapas tang kat kum ka form of OM mo office memorandum but hakani la keren shai ba ka reservation policy is for the vacancies kam dei na ka banta ka post tenrei ka kum kani ka roster system kani ka roster system notification ka ba la pelaj lamba ka government ba kadai ka subject reservation for post kadi ka mga laban ay kaduksa kalong kumamangingi don nruk pungut dia mali ya house ni laban ong bakani kadai ka vacancy kendai ka bang itip mata respected MP mo pala kalalong MP wemali ti ka post kalaj ken mat kadawi kani ki ong ka post mut kawi mo ka post tigat ba ka vacancy gimut yaki 60 members of the house kani kalong kumaluksa mo suai ti mat kadaw kani ruk hamara amendment kham legislate kham thawan ti kalong ko bamla ban pedang bar kalong highly illegal ti bar kani ngala persengu syaka expert committee baka roster system kalong contrary kalong ya tingku bat ka original resolution kabla pas 1972 ti kaba saung la pen pauru ha ko bedei bat kini ka private number bill terus kebasau kedai ka kebalai kedai ka roster system mo hi kini ka roster system kumba kalong ka high court batang burom kapas ka court kapas ko ada baka kentu ya ka karkum ko ada juga court kapan kan mau baka state Meghalaya ka claim implement ya ka roster system nadu ko por ka ba niyo ka state ya ka jela tika klam ong bade ban implement ndrei katkum ka original office memorandum joka resolution 1972 la karen shai ba ta ka backlog tandai license ala kimla system pin ayar system par kimla pin adu license bar kan naps no ndrei mentapat ki penokam retrospectively sadu usnem bangiyo ya kecelah bar ni penokam ni ka reception policy kani bang lapan pediang kata ngalapan pau bang highly objectionable hawlor kani but kawai kalong ba ngayang hanong rim bagi dia penokam prospectively si niyo mania kendo yaki hot jong ka expert committee nak bai dia berka reservation policy dia nak kalian kecungi ayawan komunit itu yang long juga parti lalu di MLA betul burung Lenek Meron Mon tentang ngidon sebagai party leaders dia asyuk apa nom tengah dikawai ba hakani bai dia berka reservation policy kadi ke isu ke ketika ada jemut ke cepakan jong dipat ba no jong shnong na bon di isnem but donru ke jingdawa na kaliang jong di political parties na kaliang iseng halang kaliang jong kenmon clear boker but what aki reviewment ko mangidon kami man review ya kenika reservation policy tamar ba kadang ke jing smut ko bakla na kaliang jong bobot malam dipat ba kebencim snem hadin ba nakaliang tu sarkar kakwat yang jingelang jongki political parties baro manpan ya ka jing ai jingmut nakaliang jongki na bai di marka roster system marka reservation policy dan nakaliang jongki nilai syong kerke nilai syong adu kuma khat sau tali ki meeting nakaliang tu party jongki kabang ya selok lang bat kini ki legal experts bat ki academicians bat rapat jong jela bat hadian mengilaya syong ngilaya wanra ya kini ki observations mo dia ke jimpen snow nak kalian jungi haka bai dai ka roster system bat ka reservation policy dia menjim snam hi hadian ba nak kalian jong chairperson jong tu committee ila khot ya kita ki seng mo man ai kita ki jing ai jing mon ke nak kalian ke jungi haka khat sau tarik jong mulai Julai arjar pulai ila submit ya kani kecing ajimut nak kalian jongi nak bedi buka roster system but hardly kimat nak bedi buka reservation policy de kata ngila dem ai na system but men kani pada hadian ba wan kani ka expert committee begini ki ju ki observations ki bangi ai
mencip senam mana tu mencip senam tempat dan maai ngatrai maai di tang dalam ini parti UDP tinggal sambil pian ya kan ni ki jo ki observations nak kalian jungi buat mentah kesini ngilayo banyakan markman buat ki members jong kali ke expert committee buat ke bah skontenat ke lomba halor ki jing ai jing mut nak kalian jungi ni lapan skoba lesi nak kalian jong ke expert committee lo dari bensim kia halor kita jing ai jing mut nak kalian jungi tambangi lapan pau syai kedar bah nadu basnang habangi frame dan bangi talk yang kita ki suggestions but observations ni omba conservation policy hi kadai nak benta kerja mentoi jong kini kipat pa riulum ki jongi bok ki badang sadin deh kan ni state ki jongi is hodan bok idon ki khasi ki jantia ki garo bagi yo adu berapa persen pat kadi ki start jong ki nong elam ki jongi nadu segi por ki bala letno sedang ka kenai spanyo ku armo dan aya kam hak kan ni rukom hadian pada kami ki jing skung thu bakla si ke perception ke bengi ong nak kalian dapat pak ni nak kalian dapat parti ni kuat kan bakal dibangun kita review kadang ba upat ba ru unyo e ke jing syai ke bat kena we do kan selection policy ndai ban event dan nyoben yanu yunuru namar ngim kuat ban discriminate yanu yunuru mo ni don ki judgment review ani khasi jantia garo mo im ko aman discriminate but ni ko ba lada kan ke expert committee ru la syai hadin ba ayo yang jing ai jing mun bagi kan hun beper kan wan ra da kata ka formula ka babiang kan banyak hun lang baro klem da create ya kata ka conflict dan ka friction dan ka jing yang semua tu jing bom yang tu jing mun hapeng kini ki kan hun beper beton ka ni ka jelak jungi dekat bangila hi nak kalian jungi ban persyang ban ai kita kijing ai jimun ila persyang kat bangila ban syukwa ban penkenmau ya pi ba hosnam arjab alquran hadian ba ka high court kala ai ka direction ka bede ba roster system syukwa ban long ni ba ni nak kalian juga parti ila ai jimun baya ka roster system nomor ba ibon ki kenrum kenram ka bede ban kan ka reservation policy nomor ka long ling lang tadi bagi padon kata ka roster register it don't come by implement ya kan ka roster system prospectively nandu bagi penmi ya ketuka ya penmi ya ketuka order mo alajar apulai mo dia kata ketika jingkwa nak yang jungi bagi lapat semua bagi mendai ban paiden bagi depan ya cakmat kan dia hakabai dai pad kan ka reservation policy kita akan tu kami telikimat bagi labo nak yang jungi dia kumala kedau nak kalian tu kini kui kedun ru ki omba ka ST population mo akan ni ka state ki jongi kala kiu dia namar pakai ST population kala kiu tinggi kuat ba kan ni ka reservation policy ya ka hak ka ba de banyo nak kalian kasih jantia garuru ka de hiban kiu namar ba ladangi pet hari India baro ka woi mo maka yaki ST 0.1%, SC 1%, OBC 0.1%. Kani kamdade kadai nak mentah kini ki disadvantage dan ki ya inadequacy of representation mo kini ki services but ki bentang ki boper nak mentah ki kentiu ya kini ki kenhon boper dia nak kalian kejungiru ni semua katkum ke jingkiu jong ke population ru kini ke baharu ke depan kiulang kan among ini kita start jong ke expert committee pada ban pet ya ke census data ini kalau kom pada ban pihak akan bagi ban kini ki kategori boper akan dikejelah jongi di reservation policy ke ba kini ke expert committee ke lakot ini ke public hearing ke bolong mentah kesngi mentah lalai sing ke lai pelong hentai ngalayo ini ke lat bangan ya keren ban ai ki kita ke suggestion mentah kesi ke santering te ke ke bang ngaladon ni ku bakhat ar khat lai tli khat we khat ar tli ki points ki bang ala ai ke expert committee ke ba ye dei begini reservation policy ya kini reservation policy buon sin ki brio ki super khat be ke dei reservation tangga jobs leni ha kom ai kam ai jam Henry ke reservation policy kat kum ka artikel ke bakhat san jo constitution jong kari India ka ailat ya kini ki brio napo ki SC STs ki riu ki bawan ke jaj benriu ke ba sadin
bakin don ru kita ke provision bakin la ban don kita ke reservation haki academic institutions ka bakan thup ru amtang gini ki institution la ni ki school la ni ki college perkumta teter ki badai bapenya di sarkar henry ru ki badai jongka ki school private la ni ki university private kenang ta ki artikel khatsan riu b kini ru ki keren bahaya kata bagi dei ban ai ya kata ka bah ke ba dei haki educational institution bat kam dei than tang ha ke po ki na kam ta ni ke jung thungkam thungjam te shu shu ya kini ka don sekini ko ke point ke banga la ai ni kalong ba haba ki pe ke ke reservation ru ni dei ban pe ru ba ka reservation konom kta ya kata ka efficiency of labor dan ka kta ke efficiency labor ka bomot ba konom la ban long namar ba belai ba tang bala yo reservation gin shoot tang ban pendap ita gi seats bala ban yo aga reservation ka bumut tap dan nu long bai handai ka ya ka kam pade kanam long ka bayai bai guarantee te shu shu kene ka point ka banga ai kene ka way uh, that the reservation policy should be more advantageous to the economically and socially weaker sections of the society kabamut ka artikel khatsan san ka keren biang ya kata ka ba kin ai gini ki brio ki ba yo ki ba ka jing yo jing kot ru ka dei ka ba dunah du kata kata nang ta ki don sekini ki we ki artikel ru jong ka ki ba ngamla ban batai lut ang ni han kat kum ka amendment ka 103 amendment jong ka constitution jong gari india ru ka ai kum ba 4% ye gini ki economically weaker sections of the society te shu shu kani ka kani ka way ka point ka bangi juyo scope ha ka jingi keren churum cheneng bai kani ka reservation policy ka di banlong kat kum kani ka kalong ka di banlong kat kum kani ka population proportion henry habangi pe benya bhai kani ba kani ka population proportion kawan ra pan ye kajing kunrum kan ram haba be kani ka reservation policy namar ba belai ba mentang ngan shu ai nuksa ba kawai ka jai pentriu ka don kumba shipolak te don pede kawai ka jai pentriu ka bodon tang san lang te haba ki yo kini ka reservation yo let's say kini ka bodon shipolak yo kambun hende kini ka bodon tang san lak yo duna te yo let's say ka wan pede kata ka jing bun pat kan san juga ni ki we ki ba yo tang ketiat ke reservation te kani ka reservation policy ngi ibana du snem kat kandai spa nyu puar kila revise ya ka kitang penmi ya ka te mentah bade shubu hadin san snem shubu snem revise ke reservation policy kalong ko be ta kadau nom la ban base ya ka hapo kata ka population proportion te nang ta shu shu ya kani ka reservation policy ru ni de ban don kata ka balance hapadeng kani ka reservation but ka merit kani ru ka de ka way te ka way ka bala khamlong kon san shu shu kalong ba kadi ka reservation policy kadai ban don do kajing bu bah ka bakarpang na ka banta kini ki brio ki badon ki badon kini ki baim kita ki baki on ki people with disability namar ba mensyua ke constitution jo gari india ha kani ka indra sahuni versus union of india ru house name khat khandai spa khandai puar ka ai bikin don lai percent ya ketika kam ya ketika reservation nak bentah kini ki beri badan ki ba imbat kini ki bambiang ke hotman nang ta susu government of india versus ravi prasad gupta ru house name arajar shipau ka keren bahkan ai lai persen ni kini ki beri badan ni ki duna ke hotman nang ta union of india versus national federation of the blind arajar khat lai ru ka keren syai bakade bandan lai persen kanika reservation policy nang ta susu kanika Vikas Kumar versus Union Public Service Commission du snam arjar puai ka keren chai kumta ti menta bade kat kum kene ka rights of people with disabilities act arjar khanriu ka keren chai bade ban ai lakum no kumno 100% ka reservation yakini ki beriu ki badan apa ki bad imbat kini ki jingduna ke department haki kam sarkar nang ta susu omdi tang kam sarkar hendi 100% kadai ban reserve ki seats na kabenta ki niki bakin yo rung haki educational qualification te susu ki bun bagi niki points ini ki bangala ai ki don ki ruling jong ka Delhi High Court ki Karnataka High Court ha ka be de bakin ki reservation policy bahkan ni ka expert committee ru habakan rai ni ka expert committee bahkan rai ni ka reservation policy jong ka jala megalia kadai ban long bed
halor ki nongrim ban pensyong nongrim ki judgment ki bakila ai ke Supreme Court bat ki ki intra sahuni bat ki kiwi ki judgment ki court khnang bakadom kata ini kum ke judgment marsisian bakala kata ka bomot ba kan ke reservation policy ke jungi lada ka kunrum kenram ka bomot ba kan mi ki ba ki babon lada ngim pe penya ikan ka jing penmi ikan ka reservation policy kala penwan penban kum ki jing ja ki ba ngim su ya mo ni ia po Bangladesh tang nak daw jung ke reservation policy kami ke jing snam kami ke jing ki bakum ta ter te ngim kwa bagani ke jela ke jung ni ru kan long ta kum ta ka daw ke expert committee ru ka de ban pek benya kam de ban surai kerki bat kani ke jing khot ye kani ke public hearing ru ni kum ki nong song jung ke jela mangeleng ni belong try ni ke jing shisha jung ki jaj bende ke jung ta ka daw ke expert committee ru kadone ke board ke ikhtiar namar bakala thong ke sarkar bat kini ki panels ne kini ki kalian ga jongi ga sengi kumbang ila ai ya ki nyotli ki jingtho ki jongi dene kita ki jingai jimut ki jongi saka expert committee menta ka siru ngiban ya kita ki jo ka benukong ga ngila terpat lening lai jimut ya ka expert committee bahkan delete no ya batu ka kentin autonomous state naka preamble jo ka khnai spat ni puan namar bangim dei autonomous state ngila di full fledged state kata ka benukong kabar pada hakabar di bagi percentage jong resolution ni ai lai tili ki jingai jimut saka expert committee ka benukong yang ni baik kat kum ka population kum bakalong mentahi kat kum ka census jong arja khatwe ukasi jantia ula tam lupa ya upar lok garo jongi da kesanlak ni prajar khandai spa khat rangut tingjusim ya ka projected differences of population lada kawan connect census kembali arja kuwi ada banyak census kalmiya kan salongshan tingjusim ba lada wan yang census kumnu ukasi jantia untam da khandai lang sau khada jar news pa sam thumru ya wala garo tadaw nakalinga jongi ngai jumut ba kihapan perkhat dia kaneka predicted increase of population aba lada kisim kat population tu ta ba nungkong ngai jumut kabar pada lada sungai beli kumtang kong yang nyele bi 30% khasi jen jagaro kan ya don ka jinga competitiveness kan dia apa yang gilai jai pendri arji pendri nang ta pada lese kan wanraru ya ka jing mentoi haka jingkiu haka putih haka street hi woro kawai di kabalai pedang ya jimut lada kamlong kini ki arti di pedang yong banum banbentan ya iperlok garu siti namari yo ngisim daga percentage yo dona balan yo ngisim ya kaslam 100% aino ukasi jentia lai 2% aino yo garu kini lai kili jimut bagi ai hak badai bat ka jing pia ya kita percentage daga betaka Hakam lembaga SRP 1972. Ka bentang apa balai pada ajimut yang ba dalai nang ni sakmat ngimdai bansa ya ka carry forward. Hakipor la dak nilai I baka don palat ketu jing carry forward lami notification ke personal department au hakin nyok usaha nyok ter mendai tang sisin lah carry forward arsin tak carry forward license. Jika tu ka kata no ya ka administrative efficiency jong ka department but kalau nggak memihak, jangan nanti kemarin gaji bandung dan su ban extend itu ya resolution jongnu. But laradan kita melawan pendap yang ketua kota kejongki, akan lindok sekiwi pada ki jaj pendriu try mulu. Kemasa pada ngilai jumut ba resolution kejongi kadai bandai baik nak benta jong kasih ujian jauh baru. Onum dai ban nak benta jong kiwi pada la sunang keren kasih aino iki tamlong lah. La sunang keren garun aino iki tumlong dah. Yo kadang ka jik pendem kam bakala ya kene ka bha thungkam bok sit ko jongi. Kepesan pada gila adep ai jumut ba hakabe dei bat kini ki hakam haka district level. Rumbala tho haka SRP ka nai smanyu par. Kabarim kong kumno ba kam haka jeka ban ai sautu saupong haka district level ni abi 30%. Ma yo khasi jan jauh baru. Dia nak kalian ngajongi yang ba 30% ya ukasi jantia hapo khasi jantia 30% ya garu hapo garu wel ikwa bakan sai kedar gunta nomor ba ngin kwa banlong lemba kanika employment opportunity kandon kajing ya buhai sunong kandon ya kuntur put
yo lese kawan pada kanam sniu haki pol ki barwan ka jinga tu khojek beri yo kawan banlang na kita baru yang baik haki district level pol ki bana hagaru hills abi phra ko sanyu garo but ya ki district level post ki balaj khasi jentia ai ba yo khasi jentia baro ka bosan te kabak hadu pada gima ajimbut ya ka resolution policy ya ka expert committee yang ba kani ka resolution policy kadai ru menteri kam haki semi government di corporate di private organized sector di private sector kenang ba kalat yo kam kan kam bun dam tagi samlang jongi marni so thu ba tang haka state government le se kan no tliye ki pos ki kam so ka la ban laj ba jinjar ba tila da ka policy pada ka pentrekam ka penbor ka penlong mandated ya ki private ya kini ki organized sector bagi dei ban board ya kini resolution policy lese iba bon mai kon samla ku jongi kin sayo kam tikini gidi ki ba ajmut ka leng ka jongi ya ka Tika dan tidak lagi poin. Tika poin ke bening kong. Kami stress kalau ba oi. Ni don kam ban pengkalai ni reservation policy. Anta ka jimbi yang jong samla jong ba isti. That is mean kan number 1. Hari kan number 2. Kaya ka bengi stress. Katung ka office memorandum 1972. The people yang tu syai pa kadar ba laong ba according to article 16 clause 4 dai la kurung tu ba kadik inadequacy of representation of these communities yang buat kasi jentia bagaro ka article 16 clause 4 ka klam kuro ye ka ratio ng proportion jo ka population mara rang ngim kren ka population ngim in terms of population haka SSPDP ngim sim do ring sim bai ka article 16 clause 4 ka kren shai kra but in adequacy of representation bring shai ni ban hai ka to bata bolong ba hagi to le singa bolong haka to por ba shwa ba ka meghalaya kan yo ya ka full fledged state ni na bolong ba bon ki employee jo ki government offices kim de ki khasi Marla ujung ini jengai, ujung syampang, ujung start, ujung leader ujung ini bah, itu kita. Kisahnya itu 40%. Nampak kasih dunia negara. Ringi orang yang bermentah pada, mereka puas pelai start. Kita nak pas, no wisdom, show wisdom, kita buat pelat, hajar, kita baca. Mereka yang sibuk ini 40%, 40%, karena 80% in order of merit. In order of merit, ratio ke reservation in order of 40 plus 40, 80% in order of merit. Hakaw di bukan kerja. Dah kabak kelam, no siliang ni tiak siliang. Hakaw di bat kiwi ki jet beri udah singlang no. Namar hangtu hingi ko 5% and 50% kadang pat 6 kiwi pa. Pi balik akan kumta. Pila rangi pun ki ya kan iga reservation policy. Yo ba ka atrak yang itu judgment juga Indra Swami but government versus government of India 1992. Hang tu ni ba ka government of India ka ai ka 50%. Amar ta da ni so khia ya ni. Mo ndai ta kata ni kala pan atrak article 14 equality. Ti namar ta da ni om ban pen he ni ban perit yung 40 in order of merit. Kita di ni so. Nomor lama kerja kita 50% mana benci mungkin makan. Mana kali yang SPDP was very clear, 40 plus 40 is 80% and in order of merit. And number 2, harwede berka reservation upon district. Yung 80%, ringin yung 90%. HPUM hang to 1976 hang wala ko yan. Kaya di kasi waktu. Loong ba niya mga ban piniya kaju. Ka reservation 40-40 for state but ka district. Until modern it cannot be strictly adhered. Ya ketika 40-40, apa district kumbah state. Nomor tadi ini 90%. Nang buka ke employment apa district level. Nomor kan ini kalau non transferable job. Ti nomor tadi ini pan 90%. Haboro ke district level kasih jantian yang kalau garoes. Kebalai. Harap dibuat kini ke kuliah putih. Akademik karya. Hangiru UI
akan want you to belai kan want you to process of carry forward yang itu ke process carry forward ke sini mah lagi mana ban pendam carry forward ini kalau jujang kadang kalap sekali snap dilada kalap sekali dilada don ki sama giba puli giba up lesi gila apa sih interview minta ini kita nak waiting list yang apply snap ada yang lain snap ke tu ke snap ke tu ke sokar kasha itu for 27 plus 5 ni kalau life art kita kalau life art kami akan show nomor kiat tu life snap til marana yang ma kamde belum tu sini kita apa sih ada mau waiting list kita point itu proses begitu ke proses of career forward kamde belum kedepan stop lah itu proses career forward tidak ada kipas mati garu kampun tapi kita kamde Igaru berantang life art persen ya ilang 10%. But ya ki order ST SC itu bagi population keberit bah ya hidup 1%. Dia hantu pelapa kene ke 1972 hi kamlong logical, kamlong scientific ka rukom snai kan kan. Dia kata apa dia snai kan untuk policy ke dia run hi ke scientific basis dan ka logical basis kan. Ini ong ba idei ban ya bet ka kum ka population structure ka ba lakran sai ru hakan ka priam hakan ka para kon jong ka 1972 so reservation policy dei ka ba ni ban ni kalong ba ni dei ban sim hi ya 1971 as this ya snap ko ba ni this reservation policy na mar ka dei ka as snap ru ka ba lok bang siyo ya ke jala at ka reflect sisa ya ka dingdon dream ko ke jala ka ni report namar hadin kita sim je kini di census kita hadin kidon kiwei pakai factor kita laban kita ya ke population de kata ka way ka birth rate ka way ka migration de hak ni kalau ba ni kumna ka party ni snow ba ni ban sim hi 1971 but reflect with ya ka status of population jo ke dalam ini portfolio ya ka jalan de kata ka de ka bang ya keren but ni pensai ru ya ka expert expert committee halo ke cingdon ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong ba ya ka reservation policy day when PS na ka population de ke bang akwa ban ong ni ka bang ya kren ni ka expert committee kalong pa ladang im sim ya ka population yang sim namar ba ki 1950s Apor bigwan ra ya ka reservation policy ha all India level ang tu philap ka reservation policy ki ST category ke dai 5% kat ba ki SC ke dai 12.5% de hang tu philap kam reflect ya ka population namar bale ka sarkar India hang tu ka poru ka claim ka khat ka tu ka exact population namar ba hang tu por ka dangdon ke ka revision ya ki this of the STs and SCs they have 1960 ada habakatu ka process kala hablong stable they have 1961 ka don ka population ka census India jadi but ka tu ka 1961 census alap ki SC ki don India ko ba 100% they nata kana how 9 hadid adu ami ka census ka reservation ya ki SC ru ka ki ka 12.5 jaka 15% Di ST ru namang sa population ng tu kala kiu jom ST pikitin kiu na 5% siya ka 7.5% ka kumba population. Di ba nong ba hindi ben base na ka population ya ka reservation tin ya base na ya base na ka tingko slip. Kata ka nang ikibri ko ang ba ka population kam dai ban don ka kam dai criteria for reservation policy ti ngam na masukho ya ka komperkhat jom. Namar ba habang sila ay kumpit policy ka population kalong kabaran kamha de nagta ba de pelap aktif do ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation ne pe han dia jong ya ka SC with ST ya da ka proportional representation ka bang ada pedo hindi ketu ka adequate reservation adequacy itu kisim in konteks ka OBC lada tidak lagi bohong baladai ni si ya keren ke reservation policy ni day ban base na ka level of backwardness
yang ba kidon katu kat ni kikin hun cai pen bi tham dong sadin man yaki wei pat ada kada ki ban tham yo bun ka reservation tham he reservation ya ko abo dong ini kolong ba nyimla ban len baki ST ki kham sadin ban yaki OBC han dia kata Henry Philapa ni walang sadin ba klaru kampun di OBC nyimla ban yo la dai ke government of India ru kamla hi ban ai ngi kita ka reservation policy ke ba kham he ban ki OBC namar ba dai ka ST population ka khamret tena ta kata hang ni bin lapa ban ong ba kita ki ba kham sadin ki ban kham yo bun yang yaki khasi ba ki kham ki kam dan nong ai we nak ta ba dai kidan ki ba ong ba garu hills ka kham sadin ban ya ka chane sa khasi jan health ki sim ki literacy rate ki sim ki ai hang tu bin lapa kan oi pi ko we ka long kam don kono ka scientific study ka balale ha jela ka jongi ban compare ya ka way ka jek ben riu bat ka way bat halor kendika development bat ka takut kisim ya ka district kambut hari ni kendika geographical backwardness apa pikiran pada geographical backwardness inle kuplo ya ka Giant Hills kedai ke district ke basat di tam na borok ki district ha ka jela ka jongi tinggal le kuplo ini reservation kuplo ya ka Giant Hills hi bat habangi om pada khasi hills ka khamki om dei ba shong tong khasi hills shong ki garu shong ki wing jai ke tian ta rau pin compare ya ka geographical development ban forcefully link bat kata ka development lack of development backwardness jong a particular community kamlong scientific hai ne ta rau i ong ba kum kene ka argument kam don nong rimbat subo minta what will that done kata ka scientific study ka empirical study ka ban ong ba ka we ka jai benri ka kham duna ka level of development ban ya ka we per ka jai benri at best kali kala ban lam sa ka classificate ka sub classification ha ka geog reservation policy endre ha ka jela ka jogi ila don lepa ya ka sub classification na kada la da don ba kana ku ka study la dang ila ba kana ban establish ru kam don consequences ru em kam don ka kamla pan wan rai ka dum ka jing kala bat ka we ka ba hang ni ka ong ki bede la dangi sadin ka no anu nyem la ban yo ya ka reservation ka ba kham tam